abanyabushenyo kusima government okwija kwa high court omuchanga chabo kirugirira mushango gw'abantu babiri abarukugambwa kuba bisiro mugensara Pio Magezi Mawanda kandi ababikirize kikorwa echo omu high court barukwenda ngo basasirwe bakebwo ubayisire akore yakugambire wagenda nawe kandi ayimwitira umuntu ukaboro niwe rushana ka akoro echi yakoze. You had options available to you to foil this matter after Apollo had conducted. Wasinga umutamanya bwanje kugira ngo ashirite yakora ibintu akomeye kuruka yeso cyangese tujya tinkamsha mengana ngiye mahiro de no sobanti okwezi fulichiche base bujeshi tuzakora abana na mama nawe kagwara Imyaka ivuga udana yo asabwe abembere y'imyaka n'abandi bikureba hero kakwanazi n'ifara mukomugenzi asimira omuramuzi omukuru Amos Kwijera abwenchome yakozire abwa abantu babira bisoro mushija we bakamusigisa w'abana bato kabeni nsima jaji kurangwa atambuze kintu obwire bwacu kandi na nekindi kurangwa nyowe hungerire umuryeki twantutina koti niwe hatinyine myaka 5 nagumye kanta kazaga mukoti babemba tinisiriza wiko mukoti nibabakoma mani benda sente nibenda ki konka huntamburize kintu ekitine yanyire busente feri rw'umuntu tukabire ntusaba jaji nawe kwamuhereze ikibonerezo ekikwingana yingana n'icyo wafiri hako umuntu witwa kafa kandi turugaruka kumureba kasigaho abana b'imyaka 2 batarumanyisebo omugensara Pio Magezi Mawanda akiturwa mu makage kigomanya bubare bushenyi ibiro mushanjo kwa 2023 shayishatu z'ekiro aho Apollo tumusime na tumwe baze Ivan bakwasirwe bakatibwa mu cyome kandi bakija bakiciriza umushango obwa hato bategerize kuhebwa ikifubiro kote bire kurirwa muramuzi Amos Kwizera eyongize yo rubanja mpaka 2023 yo kwezo gasha kwa Ben Muhozi.